Respiratorne infekcije su najčešći razlog dolaska roditelja sa decom u ambulantu. Podjednako su u ovom periodu ugroženi i mališani iz školskog i predškolskog uzrasta. Srce ljubice, koje je od samog rođenja davalo probleme, podsjetimo se samo 3 meseca ona je imala infarkt, počela da otkazuje. Stručnjaci Apostola bolnice izradili su izrade srčane pumpe. Nacionalni infekcijski centar Kliničkog centra Srbije postoji od 2009. godine. To je centar za dijagnostiku i praćenje malignih bolesti kao i neodoloških i kardioloških oboljenja. Zahvaljujući ogromnim dijagnostičkim potencijalima centra, značajno se ubrzava uspostavljanje tačne dijagnoze najtežih bolesti i time doprineti pravovremenom i adekvatnom planiranju lečenja, kao i precizno i proceni rezultata lečenja. PET je jedinstvena metoda koja pripada oblasti nuklearne medicine i predstavlja jedan od simbola molekularne medicine 21. veka. Zasniva se na primjeni pozitronskih radiofarmaka koji predstavljaju